bheke phezulu kancane bheke phezulu izoya lapha ngene yithi futhi keep yes keep pulling yeah that's this foot noma ungahlela uthe that's yeah okay iphelele ke lapha babuza akusekho enye into esizokunikeza sesithatha le specimen sisisa elethu ama results uzowathola within 3 to 5 days wona mayisefikile ebuka ispecimen siya ePE otherwise ngabheka official bezoko 2 days ngoba ile ukuthi siyakhuleka to ePE so azothatha like 3 to 5 days ukuthi siwathola ama results ezinto uzinqubulayo ngokudokho uyozilahla zonke yozilahla baba ngizozikhulula ngaphambi kwakho okay angizophuma nazo bayile so uteste abantu abangaphi ngo sengiteste abantu abawu-10 mhlawumbe okay lapho ku-10 i-results zabo sezibuyile i-results ke asikwazi ukuzikhipha abantu okay no it's fine Ndiziva kakuhle kakhulu ndiziva ndikhululekile ndiziva ndonwabile siphatheke kakuhle caciselekile nangendlela yokuthesta okay ewe ugqirha ube senza umcimbi uyabonakala uba wenza into ayaziyo ewe masikhuthazane okokubana le nto le yesisifo ingumbulalazi masinyamezele into zakuthi sihlale ezindlini kuba njengoba kusoloko kusitshiwo esi sifo asihambi sona it's either siyasiolandwa okanye siyeziswa uyabona ke besikade sikhomba kude siyi-Alfred Nzo kodwa namhlanje sivuka siqinisekile into yokubana sinayo ngoku sithetha nje icase yomuntu osulelekileyo sesisifo into ethetha into yokubana kuzawufuneka sibe ngathi siyancotsha ukwenza ngokuzikhathalela